Today, we want to clarify. We want to proclaim. Today. Bwanyuma ya Josa Montaremwa kubura kwikirizana n'ebyarugiro mu karuru ka NRM ari kugira ngo orubajo rundi bakakwata za register basangura abahagizi be kandi yakubeira ariyo musinguzi obwa hati aizire nkataine kibina atunga register ya NRM ko bagitungire kona na nyenyenka candidate banyamu nikimanyisa nkuru narabireho still ebendera nkanta kuza kugikwata abo kuba bakabankiro mu register kandi nabayirendumu ahakwehandikisa nkoko konka afutera nashanga ntarumu Josa Mona ashoborora ari kugira ngo wanyuma yo kushisha akaruru batandikire ehururu yo kurwanisa abo abesimbire bataine bibina bayebwo kuronda akaruru ka mukuru w'ihanga mwanya gwo kuronda akaruru ka president Museveni enkono bazorekere independence turwane na independence nabo abahagizi babo nabo hataba president Museveni oguya yoreka ebyaru kwenda kukora ebirumu okufayo okuyamba barema okutungura ebyo bwegese enguto hamwe na nebindi nkenda kugeza aho nkarondera abana banyabushozi za scholarships talent abana baito bayine talent ko kwikabshaya ware abantu bazana ureba abana bayine talent kunkete ina hiri kurengera abo kuba empira no bagitandika bwa politics obururu kitandika n'ubuhwa ehwa Ruwengo okuhandika abakwesimba ntebezo bunyeshengero kwa hendere lya Nyakazoba abantu barkwingana 19 nibo bayihandikisa ahamyanya yona omunyeshengero w'ishaze lya Bukoto West Honorable Muyanja Muhammad Sentai nomwe abayihandikisa lya Nyakazoba kandi yashaba bona abesimbire okozesa orurimi rurungi orugita abantu omwanya gwo kubahura gamba abantu gisengeje tetutwala bigambo bya kutematema abantu baffe mu mawanga mu madini mu kikula kyabwe mu bibina by'obufuzi because omuwanguzi bwawangula aweereza bonna Mayanja yashobora nguta arikwenda garuka kurebe bikorwa byakavuyo ebyayorekerwe omukaruru ko murundi guri ogwa kibina echa NRM akarugirire mu bamwe ombahadzibe okutazibwa jaga ina provocation yajja ne fujo yajja nakakojoka kuba abantu oboli awo amalemu abantu bafa abanje nyamanyi then ekyokubiri okuteekawo embeera okulaba nga tutaganya akalulu nyongera okwebaza tiimu za fenti ne mukamyufu ne wankubadde twalumbibwa twakuuma emirembe Omarisemba bure akakiiko erya Nyakazoba kahendera okuhandika barikwesimba ntebezo bunyishengero ahamyanya yona kandi benji ombahandikwa no harumu omnyishengero w'abantu barw'emiyaga Theodore Sechikubo konka ahamurundo ogu yayisimba nkotaine kibina gowa NRM agamba nti watwala bendero babagisa wasagala kukyogerako kunga boyina oba balubatu oba babiri oba basatu bagambe mulonde Museveni kati nange Sechikubo ndio kendumirerwe miyaga nti abange tetuva ku mulamwa tuwagire Museveni Sechikubo yashabangu amateeka garamure omukaruru karw'emiyaga ebyabeireho omukaruru k'ekibine kya NRM bitagaruka okurebwaho ahamurundo ogo namuse n'olwaleero luno ng'ayimiridde ono yaziiza abantu okujja wano ne mundu yamuta tewerezebwanga ku poliisi kwekebejjebwa naye ng'omuntu tavunaanibwanga kubanga kobeere musirikale tokkirizibwa kutta muntu omunyamateeka Jet John tumwebaze omwe ahaba mwesimbireho nawe yashaba ngo habi hakaruru ko businge kaseera bannasemba bule beddize obuyinza bwabwe nga bayita mu baafu era buli analeeta wane mundu mufune kamera mu recording ngenda kuba wa flash mu muteekeko tugenda kumu prosecutinga tumwebaze yashobora nguno bukirabe kiringu kadi y'ekibine kya NRM cyari kwicerrezamu ekagendo muringo gw'ekishobobo akanuko keire abantu beshaze lya Mogora North okwetoranira obubarukwenda manyo bamwe mumanyi yo constituency ndala mu Uganda etasimba abantu mu mugongo okujja kene yafu lwaki nze ntambudde musemba bule muno sinalaba yo muntu wa kibududu buli omwayi no muntu yerooleza ate kakati lwaki batulondera abakulembeze ewa abantu baffe tuberondere wano ogu yashaba abanyakibina kya NRM okurekeraho okuryana masenene oyihireho basherura karuru ka President Museveni gasha kwa Kanare Mensa Bashiru Kalema na Juliet Namale ahabwa Tayari West